So dwi yma heddiw I jyst dysgu bach mwy amdan defnyddio llechi. Dwi wedi tyfu fyny rownd llechi trwy bywyd fi a mae yna bod o diddordeb wedi bod yna o rhan y lliwiau ac y math gwahanol wedi gallu gael I wneud pethau fatha ffensio a grat tân a bethau falle fel la. Okay, go for it. I started doing this when I was about 6. My dad used to put me down the trench to see if it was deep enough. Fel rhywun sy'n byw yn yr ardal, ti'n gweld yr waliau llechi yma, y crawiau, a ti'n bod yn meddwl, sut mae hyn cael ei adeiladu, mae rawn o grefftwaith, felly un pwrpas iddiw, ydy rhoi gweithlu ymlaen lle ti'n cadw ddwla fudur, a ti'n actually neud o efo rhywun sy'n gwybod sy'n neud o, a ti'n dysgu'r tips a y triciau bach i neud o'n syth a neud edrych yn neis, a ti'n gwybod, wel, fi hwnna efo yna bell ar ôl fi mynd lawr i'r ddaear. Maen nhw wedi diflannu o teilyn yn ddiweddar rili. Mae yna lot o hen a'i dal I weld, mae lot o nhw angen weithio, mae lot o nhw'n cael eu tynnu allan achos di sgiliau ddim yna dim mwy I dal nhw at ei gilydd. A dydy'r llechi hynna'n ddim ar gael fel oedden nhw yn newydd. Felly, mewn ffordd, mae'n rili bwysig bod y sgiliau yma'n cael ei cario ymlaen fel bod y crawiau ddim yn disappeario o'r teilyn. Didn't know there was so much involved, to be honest. So it's made a difference to me because now I do a lot of walking as well, so I see this as I'm walking. So it's another skill I've learned and something I think I'll be able to put into practice as well. So we're doing a bit of slate pitching and a bit of slate fencing and discussing sort of the history of the slate industry in Wales. We're really passionate about keeping the traditional skills going. So I've been slate fencing since I was a little kid with my dad, and he inherited his slate fencing tool from his granddad. I think it's really important to keep these features in the landscape and to be able to see them as you're driving through Wales. They're a real sort of distinct character feature of the Welsh industrial heritage. I've seen all the other sort of tools used in the quarries, slate splitting tools, the big chisels for splitting blocks, but I've never seen the one for actually twisting the wires up. So that's been that's made it worth coming. It's quite a therapeutic process. You can't learn this from a book. It's like so many things you can't do in a book. You couldn't go to university and learn how to do this. You need to come and do it from somebody who knows how to do it, which is what makes it a craft. Genna ni patches fatha'r fences mae gen ni fama yn Glentifon. So os ydyn ni hynna'n torri nes o'n eisiau adydd efo, mae hwn yn mynd I gallu gwneud fi ddweud, actually fedrai neud hynna yn lle bod nhw'n gorfod gael outside contractors I wneud o. Dwi'n meddwl bod yn bwysig I cadw'r traddodiad fel hyn, rheswm mwyaf roedd bod y chwareli gyd yn cau. A does o neb yn rili cofio'r pobl oedd yn gweithio nhw dim mwy. Nes I dyfu fyny'n Deiniolen, so fel plentyn dwi'n cofio'r penna hen I gyd yn sôn amdan hanes yn gweithio yn y chwaral. So, mae nhw I gyd bron di mynd dwan a efo nhw ar straeon ag y sgiliau. We have a lot of visitors on the farm here, and over the years we've shown them all our traditional skills, and they're always really passionate about how we do them and why they do them and how they came to be in the landscape. Mae yna ganrifod yn does o blynyddoedd o hanes o bobl yn gweithio efo llechi yma a hefo ffyrdd newydd o weithio. Mae llai o fo'n cael ei ddefnyddio yn yr un ffordd, so dwi'n meddwl bod yna hynod o bwysig i'r ardal. Os ti'n gweld llun neu os ydych wedi peintio rhywbeth, peintio llun neu ffotograff neu beth fel a ti'n gweld y pleri yma, sydyn ti'n gwybod ti'n Gogledd Cymru. So dwi'n meddwl bod yn hynod o bwysig I gadw'r traddodiaeth o cadw'r lluniau. Sa'n bechod iawn gweld nhw'n diflannu fysa.